Gambal pa isusi na antaiyan ng mga tinudluan. Daw magpuasa kaw, dili nyo buhaton paryo ta mga itaw na iran na pagpuasa, pakita-kita nang. Daw danon magpuasa, pabuat danon ta iran na kaugalingan, daw lagon no napong awan. Daw pabayan ng iran na kaugalingan, agad magbilib mga itaw na danonan gapuasa. Iling gidtan, pabuat ta duma na itaw. Pero sugiran takyo, na ula duma na balas na mabot pa kidanan, ta iran na pagpuasa daw dili, pagbilib nang ya ta mga itaw. Pero, daw kyo magpuasa, manglamos kaw, daw manudlay, agad ula may nalam nagapuasa kaw. Ato na amay na dili makita na naan ta langit, dapat kanon ng nalam, daw magpuasa kaw. Kanon kakita ta mga buhat na ula nalami ta mga itaw, daw balusan kaw din tadayad. Dili kaw magtipon tamanggad unti ta kalibutan ni, para nang ta inyo na kaugalingan, tak maketket nang ta mga sapat, matektekan, daw suliren ta duma na itaw inyuan na balay, agad takawan. Pero, para malipay Diyosan kikyo, gamiton nyo inyuan na manggad ta pagbuat tamyad. Daw ilingtan buatan nyo, paryo nagatipon kaw tamanggad na antalangit, na naandya inyo na manggad dili maketket, dili matektekan, daw dili man matakaw. Dapat ilingtan buatan nyo, tak daw hindi kaw gatipon tamanggad nyo, naan man dya nakumnyuan. Mataan, paanggid talamprahan, nagaatag tapawa naan ta imo na kaugalingan. Daw miyad matanuan, imo na kaugalingan ubos pawa. Pero, daw lubog matanuan, imo na kaugalingan ubos delem. Daw pawaan na salig nyo na naan kikyo, delem pla. Buot ang balon, sikad gid delem naan kikyo. Imposible na isya na sugoon, dengan din na sirbiyan darwa na amo, tak isyahan palanggaon din, daw tumanon na terek ta iya na tagipusoon. Pero isyaya, pakalainon din, daw dili man tauron. Iling mantan, daw labiyon nyo, pagpatamaan ta inyo na manggad, imposible na sirbiyan nyo, Diyosan.